Murekera mangana rengete siasa ikase Kaunti ya Nyamira somo jigabwa matanga woko moenia oyore ngino mu women rep we Kaunti ya Nyamira nigo kolekana litukolia sabarai aho babagwikirana gati ya Sabina Shege amora barai bande nigo baikirana somo jigabwe litukelia asenkwana na boigo nasa mangana rengete siasa nigo bona mangana jubilia murekerwa na boigo okobuna ko orobebe gati ya Kaunti ya Kisii na Nyamira ngati ya nyaraga ko kwanerwa asomo jigabwe litukolia lero uno mulikete kurwase Kaunti ya Nyamira Job Maangi agotomanya nigo liberera linene rya siasa lyabasa matanga yoko mwenya ngina omo women rep Kaunti ya Nyamira Jerusha mumanyi ensemo ya nyagancha ebunge akichuchu masaba Kaunti ya Nyamira Gusii tete ngotumenege nteka magyoka wendo tebyo mo Gavana Arati atige gototomera sungusungu keroka Moskenya mbege gisesa ntoma isikwe bisa samana eji boundary wacha tutumikie watu wetu kwanza ntoraro buya kabisa ne county government yetongo kolere gasina county ndikikokora egati abarai baikirana asense meyo no munyakero gontenenera bwe kyama kya Jubilee Sabina Chege omubunge osauti mugirango Silvanus Osoro Anthony Kibagendi kurwase kitutu chache South Josh Nyamoko kurwase bunge North mugirango omokonyi bo mugavana we Kaunti Nyamira James Gesami nabarai bande ekero siasa igore oboteneneri bwe kyama kya Jubilee kigenda tekoreta liberera nigo mubunge omochore o Jubilee Sabina Chege asaba umurai Jeremiah Kioni gusika barai bande. Nataka kumuomba mheshimiwa Kioni, hizo barua naandika nyingi achane nazo. Leo kulikuwa na disciplinary committee na hiyo aende akae pale bila wataamua kama chama tutaheshimu. Boigo abarai baikirana aroro mbamusaba omwaziri wegisemi Ezekiel Machogu tigatwatebanie kene tari boigo einere ministry to bwate tigatokorere gasi atorwanirire abari baito banyore chi promotion abana baito banyore chi gasi onya kweri bagokore gasi neno korere gasi engia asegesaku wekatorra matundao barimu bariku nane nateba onde bwesi ore serikali enene ore CEO ore kindigionsi konya abana baminonka ekinone na inu Gavana tataiti president bono mongentereria chia itali na acha no muomani no kora kende na no setibesa chiaye ono ira ngora gosema na mamito wake tiko mugako yo akore bitu bya ngora abara yabumbasaba eserikali kurigereria oboya igoro ya monchererio ayo akolirwe asachibesa chikene no gocha sabana be university formula that has been proposed for higher education funding. We suspect that the government is going to be mischievous. What we want to say is this: the assessment of vulnerable, needy or very needy should be self-done. Mwambie national government hii maneno ya kupunguza ati yampatie help university students, you need to restructure that. Mokonya bantu baminto korugusiga Kobwate kanano kungusana na kogendrete igatie Kaunti Nyamira na Kisii abarai mbasaba kobwate chinchira cyomorembe igore boundary twende tutafute njia kera ntuna bantaba bantu tomedo ujiskimu abande tomedo jibosonga abande kerase tutafute njia mwafaka ili tusugurikirege nteikapsa ngere mata munango pima nje mane jitibwa boso kwekera ngo kwana enseme nyingere mate ganya mirere tali yaso be mate yato kwana kene Kisii County to bwate chi sub county kianda nkyo montare migeri enseme ya moye para okogimiria mwana mino enseme ya me para ko bwate Marambe ko bwate Sengera ko bwate Kenyenya kurwase Kaunti Nyamira ginko reporter ya Ndizi.